A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In katan sin sanglit iwan pamudji tuput dasya pamahasut si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iwan salam panghuna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari niya in karuhi sin manusia in hal sin karuhi sin manusia aun siya atulan aun siya kanun aun siya adab aun sara niya iwan aun pangaddatan niya biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indeng hamanga sarayaw-rayaw salingkat-lingkat hinang amo na yung pagsumadya sin manusia papagkahinya manusia. Indeng hamanga pangaddatan marayaw hinangun tabiat sin manusia amo na yung husnul isyarah. Pagsumadya marayaw atawakan sarayaw-rayaw na pagsumadya uning pagtawakon husnul isyarah. Ya'rifan sin mga ulama in pagtawon long niya husnul isyarah siya na yung pagtawakon adaul hukuk pagtunay sin hak wal adab iwan sin pangaddatan lil akharin parugaing dengkay papagkahimu manusia inda ta'amuli ma'ahum wa kafful adha anhum. Bang kita rumah magsumadya pa manusia suway nagdara kita sin pangaddatan sarayaw-rayaw pangaddatan piang hindo kato tanyo sin Quran iwan sin sunnah pangaddatan piang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan suway tamapupo kaag panganta ingi ingkangian mahinang tapapag kahita manusia ingkatan sin nasabot tahin doon amo natin pagtawakon husnul isyarah. Inday hamanga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala bius niya paipon niya amo inhinang siya sin Allah ta'ala di siya mabuhi isa-isa niya maghajat siya manusia pagkahinya intumuko kaniya wayron manusia hadun niya nilong niya ba't kakausan ko rin mabuhi isa-isa ko ay kataan kita maghajat iwan kataan kita maghajat lumdang panun hangkan na deng hasabab ini in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman qala Allah subhanahu wa ta'ala
nahnu qasamna ma'isyatahum bihari namu afarman sinallahu ta'ala in kawihaanan nila fil hayatid dunya dan di hakamuhi hadunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd in kaywanan din kanila iangkat namo in darajatnya din hakaywanan aun tao mataas artinya au manusia balabi-labihan siya au manusia isab wairum pangalta niya ini ding ha mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya supaya mausal nila in kaniya pa kaniya ha tungod doon pakahuyanan sabab wayroon nakura wayroon bata niya wayroon ni sabbata atawa kandi siya matagbata bang wayroon nakura niya so aun manusia nakatiting ka siya ring hakaywanan aw nisab manusia na sarang-sarang daka ilo imbi mga darajat sing kabuhi niya nabukon niya tumatup hipagmasukal pa Allah Ta'ala gaman hipagsukul niya sabab hinang niya to sin Allah Ta'ala hikmat arakala amuyat to'y matup ka niya amuyat to'y amuin kabuhi dihil kaniya sin Allah Ta'ala so barakala bang siya papagdayahon kumangi siya naimano siya biyahay ning kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala aundeng kanila piyata asin darajat niya aundeng kanila isab nabukunda kailo menjari bang piapag simo sin Allah Ta'ala yung manusia katandayahan isyo ni magparangan sin jeep isyo ni magdarang halaw sin tabo yun isyo ni mamingit palaw bang so pa mabat dayahan na kata ni manusia way na ang pamaghinang simbay mo maka mo carpenter way na may ta sabab simo na kamurayhan kata daakon mo akulong niya sin simo da kita nakura sa piyapag bidda sin Allah Ta'ala yung kabuhi nila in kahalan sing kabuhi nila supaya mausal nila in hangkata upahangkata uring kanila kapag sumadya nila supaya muntuling kabuhi nila naman jari dia kita niyo sin agama hindi kita niyo patutuhon habay sadya. Lang mo sabab mataod ben fitna. Nahabay na sadya ako, rin ako. Di na mga humo, mangusaha. Di na ako lumamukay kanila yaon may ta. Sabab yung mga manusia yaon mayroon hinang mangbukong maglimot na sadya. Di na ako lang niya. Sumumadya pa manusia, may ta. Mayroon dalong niya makakukarayawan. Nen Rasul sallallahu alaihi wasallam dain kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'min alladhi yukhalitun nas in mu'min sabda sin Rasul in bariman alladhi yukhalitun nas amun lima lamugay siya pamanusia wa yasbir sarta nagsasabar ala adahum hakangian nila
afdal minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir. In mu'minin beriman, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, lima lamaway siya pa mga manusia. Isaan pa yung kaunan si mga manusia yon, aun kangian nila. Mangiim masimod. Siya sa barang niya, labi siya marayaw ding si manusia doon na sadya siya isa-isa niya. Di na siya lumamugay pa manusia. Naring hasabab ini, dia ak kita sinagama, insuway kita maisug, sumumadya pa manusia. Bangaon kauman datungan, tamisan tarik kakilahan, salamunta. Ipakita ta, bang biyari ning pangaddatan sin Islam. Bang biyari ning pagyanon mu'min. Bang biyari ning pagtawakon Muslim. Ning pangasungo, hisyo in mga labi aula, labi mapatut dahon ta magsumadya. Hikaisa niya, wa min awlan nasi bi husnil ishra, in panagnaan, amuin labi aula, dahon ta magsumadya, mag-agad-agad, maglundang panun, alwalidan, amuna indo maasta. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qada ay wa wajaba wa farada wa amar. Wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan dia aknya kita insuway wayruun pagtag-ipunan tamalingkan siara tunggal isa-isa niya. Wabil walidaini ihsana. Iwan suway kita magmarayaw parwa maasta. Piapag agad sin Allah Ta'ala in pagtag-ipun kanya iwan sin pagbakti pamaas. Mayta sabab sin kalagbuan sin maas. Hapangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy sabing gyaraan gaan sin manusia. Wa husnu ishratil walidain bibirrihima wal ihsani ilaihima. Nabiyarin kita magsumadya kanila. Biarinin sarayaw-rayaw pangaddatan umalok kita pamaas ka. Ikaisa niya bibirrihima. Suway kita magbakti kanila. Iban suway kita magmarayaw kanila. Sarayaw-rayaw na dahon ta maglundang panong amunin maas ka. Amiyot ting panagnaan. Inhikarwa bainal ikhwati wal akhawat. Haantara si magtay manghud. Pila sadyeng pagkarungan ta suy-suy. Tay manghud niya, karausan niya akkalan. Karausan niya asaran dugo. Karausan niya anyayahon. Wal'iyadhu billah. So inim patut, suway ta kita un marayaw dungdungan. In magtay manghud, suway sila magkasilasa. As-saghir yahtarimul kabir wal kabir yarhamus saghir. Inna kamanghud, suway siya magpamanghud, mulyahon niya, in magulang niya. In magulang isab, nasuway niya ka iluka ulungan in manghud niya. Amay ning panghinlo sinarama. Dengkan Tariq ibn Abdullah al-Muharibi qal
Inari niya, qadimna al-Madinah. Nakadto kami long niya pa Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar yakhtubu an-nas. Diatungan na mo long niya sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam atas mimbar, naghuhutba. Wa huwa yaqul, in ari long niya sin Rasul, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnak. Ilima lang yung sintao mang dirihil, lawi indayaw niya, lawi in kalabyan niya, lawi in kalagwan niya rin sintao tumabok sadya. Intao tumukbal lawi indayaw iwan kalagbuan niya lang sin Rasul dahil sintao amin tumabok sadya. Nahisinduhalan mo, bangaon kay mo, hisin unahon mo. So biyayitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabda biman ta'un. Unahalaw ng mga ahli mo amin pagnanapakahan mo, ummak, unahahi ina mo, wa abak, hiamak mo, wa ukhtak, tay manghud mo babae, wa akhak, tay manghud mo usog, thumma adnak, pag-uusap mo yung mga tao masuok kayo, mga lasya mo. Amayat to inhikarwa, labi awla, amo indahon ta magsumadya. Inhikato niya ma'al arham wal aqriba. Amin mga masuok kato kampung talasya ya. Silin labi marayaw dahon ta maglundang panon. Dahon ta magsumadya. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. In pagsarak ka mo ha miskin, in pagtaghat to sarak ka. At inya madawhat mo yung karayawan sin sarak ka. Wa 'ala dhir rahim ithnatan. Sa bangkaw si marak ka mga tao, masuok kayo. Lasya mo. In makamulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karayawan dua. Hikaisa niya sadaqah. Makakakaw karayawan sin pagsarak ka. Wasilah. Dumayaw pa yung parsugpatan niyo iwan sin lasya. So mo yung panghindo ka to sinarama. In magmarayaw kita hamaas ta. In magmarayaw kita patay manghud ta. Iwan magmarayaw kita palasya ta. Pila sadya ini pagkasuy-suy ka to. Hindakwan niya nung yung magpangtungod sao. Maglanggong. Sa maajaib kao. Inlanggong niya yaon, kakausan niya kainumo noon. Biya na sinjima jatuhaw no? Mga lupa so, nakaunayad to. Sabihaw biya, alhamdulillah, mahang na. So, misan tayo mangod niya, gauson niya. Inhikaupat, pagsumadya, labi awla pagsumadya, amunin uno. Amunin haantara sindo magtiyaon. Biyarinin bana. Amuin masumad dyan niya, marayaw in asawa niya. Unin hinangon niya. Bitibil qawl wa husnil fi'li. Wa tawsi'in nafaqah
Sawabin in babae in pangatayan niya malunok. Di siya katiyo-tiyuan. Amin bisara mo sadya kung maraw. Ang waktu misan in maraw matay man ni pamangi. Ang kanarin dihin doon kita sinaka. Mawang kita rumah magbisara asawa ta. Para yung tayo mga kabtangan ta. Pakaanon ta. Amin matay ma niya. Yun para yung tayo hinang ta. Iwan bang kita magnapaka ayaw kita mag-u. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Aisha radhiyallahu anha sawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaki niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda lang yan Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum in sarayaw-rayaw na kaniyo khairukum li ahlihi amo na in sarayaw-rayaw ha ahli niya taukatan maalok mo masumad dyan mo marayaw samayta in ahli muri subukong maraw ragbos ingkatan tao maalok mo haragbos imo uyong kau samayta bang ahli mo na biya kau sing mga layon niyo nangiro. Khairukum in sarayaw-rayaw na kanyo, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Iwanin ako lang sin Rasul, ako na in sarayaw-rayaw ha ahli ko. Nain asaway sab, biyarinin pagsumadya niya pawanan niya, apa suway siya magtaat pawanan niya. At-ta'atu bil ma'ruf, uning pagyan ng ma'ruf, amun ikrar sin syara, iwan piyangdaakan sin syara. Pagtaatan nimba na niya yaon, hamuin bang mani sabdi lumanggal syara. Indaakan simbana niya. Sinlabi aula na manusia dahon magsumadya nasabot ta alwalidan amunay maas dua maas na haantara si magtay manghud iwan sinlasya haantara si magtiyaon iwan inhikalima niya suway ta dahon magsumadya mo nang pangdaigbay ta. Pila sa dyan nagkakalo magpangdaigbay. Pila sa dyan nag-iigil-igil. Pila sa dyan nagjajangki-jangki. So nakakuha kita hapang hindo sinakamata. Inhi pala sa kato indaigbay, impangdaigbay ka. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana nagsabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarahu. Bangkaw na nga kulang mo bariman kau. Nasuway mo, dihilan ngiin pang daigbay mo. Inhi kaunom, ad-du'afa wal masakin. Mag-anad-anad kita, misan so pa man nakataasin darajat taha mga miskin, lumamugay kita kanila. Biyahin pang inlingkat simpang Hindu sinaagama. Mga tao malamma. Wal musinin. Inhi kapito, amin mga tao kay lumalaas na. Nasuway para yaon tayong pagsumadya kanila. Inhi kawalo niya, inzalun nasi manazilahum wa iqa'uhum haqqahum min al-ihtirami wa taqdir. Bang umano siya, nakating-kating kay darajat niya, nahimutang ta siya isang halugal niya. Damik yan bang siya nakawawa isab, damik yan himutang taray isab siya halugal niya.
Bukon inhati niya riwat suway sadyain tao mataas, suway sadyain tao takasin, takaalta, ang patapag-addatan pag-usim miskin di na, bukon bihat to. Himutang tayong pagkadarajat ni manusia. Siwo da siya miskin at awakan dayahan. In kahinapusan niya, amo na in suway tahatihon, in haksin mga ulama, sa babihaon, bangkaw matod pa Facebook yaon, social media, wayroon na agdat singkaywanan pa mga ulama. Lanlanon na sadya singkaywanan. Gura-guraon, udyo-udyoon. Way nila kiingatan, in mga ulama, sila na warathatul anbiya. Wayroon na nabi manao. Wasin Isa kay napusan zaman, ingimanti ha mga kanabihan niya mo ng mga ulama. Nabihaon, pakain-pakain, kauliya laki-laki yung mga ulama. Di nila kay ngatanin mga ulama, aun hak di kato. In kita nili murid sa jaway, roon kita niyo. Nahitunay na to, inhak si mga kaulamaan na to. Sinsarayaw-rayaw na dahon tamag sumadya, amo ng mga ulama. Makapatumtum ka to sin pag-akhirat na to. Kahinduan kita niyo sin pagdun ngayon sin pag-akhirat. Wayroon na sarayaw-rayaw dahon tamaglundang panumbang bukon mga ulama. Sa babang kita mutas kanila kumangiing kabuhin na to. So sila yan to yung mga lari aula, patut. Amoy dahon tamagsumadya. Ipakita tayong dayaw ta kanila. Pamaas ta. Ha, tay manghud ta. Ha mga lasya ta. Hawa na ta, atawa doon ha asawa mo. Iwan simpang daigbay ta. Iwan sim mga duafa, mga malamma, mga miskin. Iwan sim mga tao malaas na. Suway tahimutangin darajat nila. Iwan luwa lawina ha mga ulama. Long sin Imam Ibn Asakir, qala al-Hafidh Ibn Asakir, anna luhum al-ulama masmuma. In unudlong niya si mga ulama, makalasyon siya. Simpanggura, panglari-lari taha mga ulama, magbalik ka to. Biya siya sa pantun lason, inot-inot sumud pawaran mo, rin mo ka na naman. Namoy ninji majatuyaw na zaman niya. Di na kailo pagaddatan ng mga ulama. Nimpang Hindu sinaarama Islam, insuway parayawon tayong pagsumadya ta pamano siya. In husnul ishrayni, in pagsumadya marayaw, atawa kanin sarayaw-rayaw na pagsumadya ini, min sunani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ding ha mga sunnat sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli patubtuon nato na sa jarito. Mamaida ko halapal kasilasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.